kadin gidi ut ding nam jiki pai ba no shoshnong yok snang maria ko ha po karan ko sena di block number ke jingdu no yo kharoshan balai banai kadane ubrai jeliu hadu ubrai lailar bat ubrai lailur ajar saw kabalon ra ke jingdu no ka bakhra yo duk sup ke bedi hok bayo yo no khaw kuma yo lem ki pat kishnong kaseng FKGGP Southwest Kasil District mentagasni ka arflaitri urisaw ajar saw po ka jinam ju sketri kaseng uba balsi kharbani ringkat kit khot kili punya kendu Additional Deputy Commissioner juga Southwest Kasil District uba LT Tarian. Hari kerja kendu lembaga katan supply kaseng lalap bayau nu kau baru lai benai nak kaliang ke office kada ban issue nan ni ban pelaj ni ka belengo kalong pat bah kita ki center badai ban sam umsum lapoi setiau kau. Kabdi ba kani kading ja ju nu kau nak kaliang juga board district kala kular ban ken pha toket ban lap ya ka jing shisha. Kamta kaseng ke kendu ki dealer kamdu ya ki wholesaler juga Southwest Kasil District wala kampat tiap manu ba punja nu kau. Ndai ka kendu banang ni smat kimdei ban lek kai ka kam jong pai ba nang ku tan kan kaseng kamase ban lek ka kam ki ban e. Ini wani kendu mentau syangi tu bani kendu ya Deputy Commissioner ba baik ka supply hi tamba musumla don ta sing lai kendu no additional minister paling layak ya keren ru badi inspektor di supply apa ada ban keting jauh kau kapos tamaria kena kala kesek layu jujur hari ka sanksi te ka persyang penwat diktip mian perben sutu ba pribat senayo hitu kau ro Jun batu Agos bat September tenden ndak nilai kendu hane kini ki officer de pai ka supply ki ong ba nak lian ka office ka da issue itu kau hanisha hati hosla kan mereka balong bai pai ba nang sutong tu ki ojo sengi ba hadu menta kini ki live na ing shimla yo kau te nak lian juni nilai kendu officer ka respond ni kam ki ong ba nsa apok sangi nak lian odon chung set wa apok sangi nsa phan kiri banwat ing sha ba shai poi to kau bat kila ong lo engi ban sa kentep kaseng hadir kasan sing sa ai de ni kaseng badang lang ding kin tu ya kini officer ba ni tua shu ba kum kini ki agi ba kidang jab yang hadir nang ni smang ba pi ba kum lo mentau khau nak yang ta central government kalau IA ba institution kari ndai baro nam tai bedu ba so ba so si kalong ba kidon katu kat nai ba penjak lep khau kem tip manu penjak lep adu mentang pala betip tak benar layo ikin ya inquiry baka department sa IT bengi ba manu pendukam bakal itu kau dia kementai empat bendong empat komen manu pendukam bakal kau pada dilan ni husang itu ta sai long ba endang layo ya ka information ke babiang ni ketip na kalian department sa ai ngi haden katas ni telang ki pat du ba nang smat ba boro ki dilal ki ba hap service jungi ba boro ki hospital ba hap su ni mlisho ba ni le kai kam pa ba ma sang pagi dalap nang smat ni saya ikut ke don an ke baladot hang ba ka tu ka tak jongka supply